Vain October ni som le pathum ni lai ni kan lo thleng le ta chim thli pui du sak taka min lo thlir sak thin tu te in zawai chunga kalom tak zet ani in mi du sak na awangin zoi zoya ma kan son ve zel awang hian kalom boka khongai takin la subscribe lo ten min lo subscribe sak zel ula comment le like ipek khan na satakin min tran pui bok ti na ani o yom na group rang sanga ilo share bok don nia ole avini a hian Shileng me ka Longtai district din mun tharlam ber kan ngai thale dona heng ba ka hian district chung thu thar chen khatte kan thir ho bok don ani darkar som ni le pali kalta a khan Longtai district a rivei mu chhuat thar somsari le panni an oma heng rivei mu chhuat hi thunet manga mu chhuat som panni le rapid antigen test manga mu chhuat somruk anni Vailama rivei enkol na atanga chhuatir som an oma chuan tuna hian Longtai district chunga COVID-19 positive kan nei dan hetiang hiani IR quarters COVID care center thingka hian som le pakwa anom meka dedicated COVID health center Longtai mi pasari enkol anni boka home isolation ada Longtai khopui chunga hian mi zanni som le panni an oma chongte a mi somsari le pasari home isolation ada an oma 4C chongte circuit house a hian pali enkol me kan nia 4C chongte LIB a panni an la omboka Bungtlang South home isolation a da somthum le pakhat omin Bungtlang South 4C Presbyterian Kausan Sunday School Hall a paruk an la omek bokani Bolpuyan ji a hian home isolation a da somli le pakwa an omeka Bolpuyan ji 4C a omdan hetiang hi ani high school a pali an oma middle school a som le panni an oma Bolpui higher secondary school a som le paruk omin Don Bosco school a pasari an omek bok ani 4C sangau 1 IGM a som le panni tuna hian an omek boka 4C sangau revenue office a pariat an la oma khomoi home isolation a da som le panni omin Vombuk 4C high school a panni an oma chonhua hian home isolation a da som ni le panni an omek boka Varchekai a home isolation a da som nga le pathum omin 4C Varchekai middle school a pariat tuna hian an omek ani Thaltlang a hian home isolation a da panga omin Lower Saika home isolation a da som pathum anom bok ani tichuan tun din huna Longtai district chunga COVID-19 positive omsong song hi an vain sanga somriat le panni anni voin ni a Longtai khopui chung le khopui nai then khat atangin positive mu chhuat thar som le pathum anoma voin a rivei mu chhuat hi district hospital LCMC le Christian hospital atanga mu chhuat te anni nimin lama positive mu chhuat hi somsari le panni ania khopui chunga mu hi somthum ni in abak somli le panni chu district chung khothen khata mu ani voina khopui chunga mu som pathum anoma khodang result nen naktuk lama atotal hi a hriat don chau ani tun alandana chuan he Shileng me khi Longtai khopuya mu chu atlaniam seta khodang abik takin tuichak lama adar mek ni in alanga abik takin Bolpuyan ji hi an buai khop mai voinia ret manga test som hi le panhia mi panga positive mu chu an nia tuna hian home isolation le 4C a mi somriat le pakwa positive an nei mek ani hetiang hi kan din mun ania engtik lai pu hri hi dar chiam thei alani rang mai ni in alang hetiang ani mek lai hian mi pui te ero kanin thadul phiana kholaya marks vo thadu lo mu tur anom le tran tanwal mai engpo ni se kan soifo to angin Shileng kan hlau dan te kan inven dan te kan film khur dan te hi ke mani thewa ai ngat don tatak tak ani hi sarkar la in chet lak vak ngai na hreto silo
kan si la are du der box hi lo chu wangin kan chia le thasiat na film takha han mang le ila in ven hi la tha dul lo a thaber si e pon chua tam lo te mark su wa thatte kut sil uluk te midang lata te kha sileng laka kan himna tur alla ni renga engamo awanga kanin tha dul hlek awanga thina thleng thei reng ani ti hi iserang fo teng u Mizoram Youth Commission MYC ten thalai phailaman na thoka COVID-19 silenga wanga Mizoram lo ho na tho tur mamo te ezon na an nei theina na thiam thil chi sang zirtir na training arwam hanzinga pakhat MYC Medavi Foundation le Longkai District Skill Committee te tang hovin an huai hot misom o tur cake baking training chu voinni akhan Longkai District tan Longkai AOC veng waile hola nei tran ania training honna hun toite buasaya khwalian Dr. Andrew H. Vanaldika Longkai DC chuan Longkai District thalai te tan cake urozirna training buasai thei anita chu lo mamati thusain cake chu van tlang nun phung le khosakna a thil bet tel thlat pakhat ani to awangin a ur thiam te tan ezon na kongzau tak ain hong ti asaya training tura than te chu taima tak le ti tak zeta zir tura fuin tei rei pe na nena lo tin tuma be turin acha a kaladan multi model kong pui be chana chimlam ta na sum don na kong in hong tur chor tu ni tum tur le orin omna in mal som na akeng tel ti vong rang turin acha bok training honna hun hi Longkai additional DC Pu James Mier Hung Chuan kai suain Longkai DRDA project director P Marilyn Roy Zakum thangin in lom na thu asaya District Industries Center of Functional Manager Pusi Daukulan report apebok hekek baking training tur hian mi som hi than chua ania Medavi Foundation ten training hi an pedon ani When nilaini akhan diploma in elementary education dilet result is ania dait Longkai atangin lal en moi pu roding liana fanu electric veng chu Mizoram pumpuya top 10 na langin pasarina dinmun ahau ani he dilet exam na hian sang ni som le pariat a lotin na chang talo te repeater an ompoka chung mi tenen chuan mi som nga ten exam hi an machona heng singa hian zirlai som pakhat te van doi thak takin an lo chama mi som thum le paruk te first division an pasa mi pakhat second division a pasin mi pani distinction an pas thung ani nula kelal en moi hian mark sangkhat zariat a sangkhat zali somnga le pathum amutlinga percentage in somriat point pasari zazela 80.7 amu ani hetianga zirna konga hlotin na chang nula kelal en moi mi hi chim thi pui chuan kan chuangin kan lompui tak zet ani Lairam Isua Christa Baptist Koshan Assembly Longkai chuan voinni akhan Myanmar Ratlan te chom dol na le enkol zui zel nan Central Uele kuta cheng nuai ni an hlan le a Central Uele chuan LKBK Assembly chunga lom thu an soya LKBK Assembly te hian Ratlan te chom dol nan silpolin te thom no le mut pon thanam takte Kalama e rong bol na man ruwa tele silfen chi sang te Central Uele kuta hian an lo hlan cheu to a heng te hi Central Uele chuan thakalta a thamasa a khan Ratlan te kuta an lo han hlan to ani hetiang anga thanem ngai taka Ratlan te chom dol zel na turata na Koshan minga chanpuina hlan ani thin hi alomon tak zeta chom dol na petu LKBK Assembly te chunga Central Uele hruai tu te chuan thinlung takin lom thu an soimol ani
Facebook le ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell ni lo na korin karon ngen che ani nimin thole ani October ni som le panhi khan pu h lalmon sanga MDC tuithum nar biala tanga thantin chu protem chairman atan rin omna thu tiam tira laklu ania pu h lalmon sanga laklu na hun hi longtlai DC Dr. Andrew S. Vanal dika office chambara ni in he huna hian Dr. Andrew S. Vanal dika chuan rin omna thu tiam tirin alalut ani protem chairman laklu na hun longtlai DC office chambara bo sai hi LADC ya secretary pu lian chungnunga chuan akai ruaya protem chairman atana pu H lalmon sanga ruatna sarkar notification number tarlan ania ni som pakhat October sang hi som hi pakhat a ti chua chu chiar chuakin LADC constitution conduct of business extra rules sang hi som rule somthum sub rule clause 1 second proviso to chana protem chairman hi ruat ani thu asaya hemin hu hian longtai DC chuan protem chairman hi alalut ngal ani protem chairman hian LADC session naktuk October ni som pali ani turin ako ngala naktuka LADC session nei tur a hian chairman thanna tur atan chau ani ya session hi dar som le achan ve achan ani don ani chairman chu tumte chu voin tai dar thum thleng khan hming peklu hun siam ani ya hemi hun chung hian chairman thanna tur atan hian longtlai veng pui bial tu MDC pu VL mo ka chuan nomination venia khana faila session a hian chairman thanna hi nei tur ani ya naktuk chomhadar som le achan vea tran ani don ani Mizoram sarkarin Supreme Court thupek ni somthum tharuk sang hi somni pakhat le National Disaster Management Authority in ni som pakhat thakwa sang ni somni pakhata lekha ati chua bozuin COVID-19 wanga thi te jang na domna ex gratia assistance pek dan tur in kai suina asiama dilna a COVID-19 wanga thi ten jang na domna an dilna forma COVID-19 wanga thi ani ngei ti tarlan na death certificate thil tur ti atar langa ex gratia hi COVID-19 wanga thi te laina nai tan chau dil thei ania jang na domna cheng singa dil thei ani dona COVID-19 wanga thi mi pakhat tan zel cheng singa pek thei ani ti tarlan ni in heng sum hi state sarkarin state disaster relief fund SDRF atangin apedon ani dil tu chuan mithi laina nai ani ngai ani ti chian na mithi chen na veng khuwa local council emo village council emo hriat puina lekha ani tur ani ex gratia hi state sarkarin dilna form adon sa mangin district disaster management authority emo deputy commissioner DC nena emo thelu tur ania dilna form a hian COVID-19 wanga thi ani ngai ani ti tarlan na death certificate thil tur ania death certificate chungchanga hriat chian tok lo emo vui vai na nei chuan COVID-19 wanga thi chen thin na district deputy commissioner nena thlen tur ani Mizoram cheng het permanent resident COVID-19 wanga Mizoram pona thi te laina nai ten mithi chen thin na DC nena dilna an thelu tang ti tarlan ani Longtai district milesa COVID wanga nun na chan te hi somni le pakhat anam meka heng thina tok chung te hian Mizoram sarkar thu chho hi kan ngai poimo atha in alanga hriat chian du kan ne nei chuan Longtai DC office lama ngai ven thei rang ani hei hi sarkarina ex gratia janga domna cheng singa COVID wanga boralte apek tur atana mi puitena kan lo hriat tur le COVID wanga boral thi chungten kan lo hriat ngai tur atan sarkar chuan thu chua siama
arun tarlam ani